Lakhain ko ratrok Duar Bagori constituency angkang Deithorong Sopialong Inuda Bangpi Sangpi Banrei Timungpi Kiramtang Penang Anapora Hutpen Setame Methang Karbi Arvo Han Pendanglok Ason Jojor Cholang Pensi Methang Ahem Tunisi Chelana Ponlo Banrei Timungpi Inud Methang Asaya Moka Cheklem Kachepaduk Pika Bangpi Alang ni Deithorong Sopialong Kiramtang Ningkan Popen Methang Akulat Chubidunsi Lo Han Pendanglok Puroyathe Bokbok Hipi ka Chojora Saisi Claim Ponlo Alang like claim ka Chabaduk Penajok Nili Block Penta Asomi Organic Retail Outlet Hin Pensitami Banrei Timungpia Phan Kepa Georgia Phan Order Pi Ponlo Laso Penajok Non Kidobom Mate Local MSC Richard Tok Bisitami Nangrap Tunsi Piniar ni Anta Nili Bangso Saisi Claim Ponlo Pusi Banrei Timungpi Ben Pherangkia Thengnu Ningjepon Lapenan Parta, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Mominta Nangrablo. Lapenan Parta, Deithorara Ratum Setami Kinampen Nang Sherap Chetudunsi Nilita Nilimethang Ahema Phanabangke Chelana Ponlong Luputa Banrei Timungpi Ben Chethan Ponthu. News Report Karbi Anglong Live.